tolchaa jiruu fi jireenyaa ilma namaati qur'aanni guyyaa arraa baga geessan janna warreen kattamtanii kongiraa yaa barattoota markaza ashaabul yamiinii beekumsa caalu jecha rabbii barattaanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii tolchaa jiruu fi jireenyaa ilma namaati qur'aanni guyyaa arraa baga geessan janna warreen kattamtanii kongiraa yaa barattoota markaza ashaabul yamiinii beekumsa caalu jecha rabbii barattaanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii jalqaba dubbii bismillah maqaa rabbiitiin eegalee gargaarsaa fi barakaadhaan rabbii kiyyarra kajeelee lahul hamdu alfa marraa faaruun dhugaa isaan malee alhamdulillahi rabbii kiyya siin faarsa yoomillee siitu diin islaam nuuf kanne diin hundarra caalee salli wasallim yaa rabbi irrannaaf buusi jaalallee ergamaa kan kee muhammad bareedaa ijjisaa fuullee gara laafeeysa namaa kan makluuqa hundaafuu tolee as booda kaaraa qophiidha seene firraa bane uulee guyyaa khatmii qur'aanaati guyyaan irraa yoosiif galee waamicha dhaageenyaaniin awwaadhee dhufee bar'anilleen markaza ashaabul yamiin aakeeysaa joollee coccoollee namni afur guyyaa irraa qur'aana buuse gilgaalee bagatti geeysan kongiraa guyyaan irraa kun keeysanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii jirra jirtuu yaa obbolaa warri rabbiif wal jaalannee nagayaa fayyaa qabdanii kaniin beekuu fi hin beeyne kalimaa shahaadaadhaatiin obboleeyyan waliif taane arrabbumaa fiin isin jaaladha wallaahi kan hin sobne keeysaafuu barattoota diin dhiiraaf dubartii osoo hin jenne baga jiraanne as geenye kunoo arraas walit dhufne gammachuu barattoota diin nuus isaan wajjin qooddanne urjiiwwan ashaabul yamiin gammadaanuilleen gammanne qur'aana guutuu qaraatanii fituu waa laaftuun taane ustaazni keenyaas sheebbayaan bagatti geeyse siin jenne si barsiisee asiin gahee malee isaaniif hin taane halkanii guyyaa barsiifte kan dadhabdee hin hifanne siifi isaaniis gammadaa firii laffaatii gartanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii tolchaa jiruu fi jireenyaa ilma namaati qur'aanni guyyaa arraa baga geessan janna warreen kattamtanii kongiraa yaa barattoota markaza ashaabul yamiinii beekumsa caalu jecha rabbii barattaanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii galatoomii yaa barsiisaa diin barsiisuudhaaf laffaatee lammii tantee tan hireen jireenyaa biyyaaf irraa yaaftee gabrummaa wallaalaatii fi tan shayxaanaa jalaa baaftee galatoomii afaan qofaan jechuun wallaahi sitti qaattee yaa barataa fi barattuu arra qur'aana gabbuuftee rabbiin carraa keesiif tolchee ati dhugumaan milkooytee bagatti geeyse siin jetti kaamil rashiiduttiin tantee fooziyaa aaliyyiin nadhaamee hadiyyaan akkannattee isiitu siif qopheeyse naashiidaa ispoonsara taatee kaamil rashiid kun dhugumaan seenaa hojjaate naan jettee
yeroo gabaabduu keeysatti qur'aana buusee raawwate hedduu siif gammaddee isiin garuu xiqqoo si qomatte kaniin duraan ansi eege si wajjiin buuse dagatte osoo nan eeginna dura maaliif qur'aana gabbuufte jetteeti si himatti foosiyaan kaamil maaliif gatte hundaafuu baagatti geeyse ganaas jabaadhu siin jette akkuma ammaa kanatti itti fufii hin laafinii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii yaa khattamtoota qur'aanaa kongiraa hundi keeysanii nabiilaa aaliif zulaalaa abbaa jabal sumayyoonni daawid ahmad wajjiin tahuun guyyaa arraa khattamtanii mabruuk maashaa allah jennee hedduu namatti toltanii qur'aana kana barachuuf aasaa hedduu kafaltanii kan qur'aanni isin dhibuuf hifattanii hin dhiisinii obsaan teeysaanii qo'achaa kufaa ka'aa as geeysanii osoo biyyaa ambaa keeysaa dalagachaadhaa jirtanii hujii fi barnoota qofaaf yeroo teeysan kannitanii farii shayxaanaaf nafsiyyaa hundaahuu jaalaa diddanii alhamdulillahi ja'a faarfadhaa rabbii keeysanii guyyaa arraan tanaa gayuun beekaa fadhii isaatiinii nama kheyriidhaan jaalate rabbiin barsiisaa bardiinii ganaadhaa sanga dur caalaa jabaadhaan jaa'a isiinii kaayyoo teeysan dheereeffadhaa hedduutu haafe ilmiinii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii tolchaa jiruu fi jireenyaa ilma namaati qur'aannii guyyaa arraa baga geeysan janna warreen kattamtanii kongiraa yaa barattoota markaza ashaabul yamiinii beekumsa caalu jecha rabbii barattaanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii barsiisaa gaarii argattan beekaa hayyuu fi gameeysaa bahaara ilmii hundaati ammaas bareeda haallisaa yaa barattoota markazaa kanaa qalbiin naaf caqasaa sheekh bayaan argachuuf isin hedduudha carraa qabeeysaa jabaadhaa irraa baradhaa ilmii dhalootaaf hambisaa markazni ashaabul yamiin wirtuudha madda beekumsaa caayaa tokkummaaf jaalala raabsaa qur'aanaa hadiisaa gosoota ilmiidhaa hundaahuu bareecheesi barsiisaa waahee amiirran markazaa kanaamee maal je'een ibsaa galatoomaa yaa amiirran hojjettan hujii boonsisaa markaza kana hoogganuudhaaf jecha kaafaltan aarsaa ustaazaaf gargaarsa tahuun barattootaas qo'achiisaa hooggantootaa fi hawaasni kan markazaa kana keessaa jaalalaa fi kabajaatu isinirraa calaqqisaa jabaadhaatii itti fufaa waan qaalii harkaa qabdanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii yaa urjiiwwan keenya warreen diin barachaa jirtan martii biqiltuu guddachaa jirtu isin abdii hawaasaati dhaloonni biyya misoomsu barattoota qur'aanaati sadarkaan teeysan guddoodha addunyaa fi aakhiraatti barattoota diin tahuudhaaf caalmaya argattaniiti burqaa beekumsa hundaati beekaa qur'aanni rabbiiti mucjizaa yoomuun dulloomne tayyoomiyyuu haarawaati garaagarummaan nama qur'aana beekuuf hin beeyneeti fakkeenyisaa akka nama du'eetii fi kan jiruuti wanniin isiniif qabu an dhaamsi koo kan xumuraati jabaadhaa baradhaa namuu qur'aanni ifaa jiruuti
warri arraa khattamtanis muraaja'aan dhiisinaati wanni qaraatan lafziidha macnaadhaa sitti aansaati dhaamsi koo arraaf kanuma nagayaan naaf jiraadhaati hanga deebiinee wal garru gammachuu akkanaatiini gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii tolchaa jiruu fi jireenyaa ilma namaati qur'aanni guyyaa arraa baga geessan janna warreen kattamtanii kongiraa yaa barattoota markaza ashaabul yamiinii beekumsa caalu jecha rabbii barattaanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii tolchaa jiruu fi jireenyaa ilma namaati qur'aanni guyyaa arraa baga geessan janna warreen kattamtanii kongiraa yaa barattoota markaza ashaabul yamiinii beekumsa caalu jecha rabbii barattaanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii gammachuu gandalachuutu qur'aanumaan harkataanii